Oke guys, kita mulai perjalanan asmara subuh kita. Dan ini adalah Tugu Simpang 5. Kenapa Tugu Simpang 5? Karena simpangnya ada 5. Salah satu titik favorit aku karena lampunya yang cantik.
Hampa hidup di sini. Dan indah. Jalan. Halo. 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 Ayo mau ibu ini bas. Ada nampak bunga-bunga. Hah? Hah? Oke guys, sekarang kita lanjut lagi. Kita jalan lagi. Bahaya kali ini. Kencang kali di sini. Ini aja dekat daerah ini jaga. Mam, ini pantai yang kita jatuh tadi. Dan ini pabrik semen. Terus kita berhenti di situ, nanti baliknya ya. Oke guys, pabrik semen guys. Itu aja. Ini tempat tadi ini gunung. Guys, kalau ke sana terus ke sana itu arah jalan mau ke Grutik. Jadi itu udah terlalu jauh ya guys. Jadi kita balik aja. Kita main di pantai bentar. Nah, kita muter deh. Kita main ke pantai aja bentar. Yang di sana tadi aja. Nggak usah, jangan di sini. Sana aja tadi. Hah? Oh iya ya. Ya udahlah dari sini muter. Ada orang main bola. Tuh. Gimana? Agak ke sana. Tuh ya sana. Apa sana, Nak? Yes.
Wow. Kenapa ada jalan motor? Mm-mm. Anak bayi. Ada anak-anak main bola. Dan ini kali pertama kita ke pantai pagi-pagi. Sebenarnya kita nggak punya tujuan sih. Jadi mana ada tempat yang cantik untuk foto, kita berhenti. Terus banyak orang mancing sana, guys. Ah. Mm-mm. Ah. Tuh, kesempatan tuh main pasir. Jadi guys, aku sempat mimpi yang tidak mengenakan. Sebenarnya tadi aku tuh agak takut ya. Main ke pantai, soalnya mimpinya itu aku dan suami main ke pantai, tiba-tiba tsunami gitu. Tapi ya itu hanya bunga tidur. Semoga tidak terjadi apa-apa. Soalnya sebelumnya sempat gempa ya guys. Memang sih nggak lama, cuma sebentar. Guys, ini ada, wow, ada kepiting. Banyak batu-batu. Ada Jauh-jauh. kerang juga. Itu lagi mana, Bang? Awas basah sepatunya. Wah, ini bisa untuk mandi nih. Apa? Bisa mandi. Iya. Ya kan? Wah, cantik kali di situ, Pak. Tuh. Waduh, jadi pengen mandi. Ah, basah. Basah. Tapi emang pantai di Banda Aceh ini memang bagus-bagus. Top markot top. Cus, kalau masalah pantai mereka emang paling bagus. Terus tuh aja tuh sampai dasarnya tuh kelihatan tuh. Seger kan guys, jadi pengen mandi kan. Lihat itu. Parah. Ada monyet ya? Di atas itu ya? Kok goyang-goyang?
Jadi tadi ada bapak-bapak, dia sempat cerita kenapa ini ditutup. Karena ada sering orang buka puasa di sini, tapi sampahnya disarakin. Tuh. Please dong untuk jaga kebersihan. Oke guys, sekarang kita kutipin sampah yang ada di sini. Ayo adek, masukin. Masukin sampahnya. Oke, goodbye. Keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. So much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now. Oh, we can still have fun for now.
Oke guys, sudah mendingan ya dari yang tadi. Jadi kita hanya ngutip yang dekat-dekat pantainya aja, biar jangan sampai ke sana sampahnya. Soalnya nanti ketika pasang, air itu kan pasti akan naik kan kemari. Dan banyak juga sih sampah-sampah yang udah ketanam, ketimbun di pasirnya. Oke guys, sekarang kita mau lanjut jalan lagi. Nggak tahu sih mau kemana. Kalau ada spot yang cantik lagi kita berhenti lagi. Oke, ikutin kita terus. Bukannya kita nggak mau ngutip semua sampah-sampahnya, tapi nggak ada plastiknya guys. Kita hanya kumpul aja tadi di dekat pondok-pondok itu kan, kita nggak tahu tuh. Dia gimana ya maksudnya ya, pelan aja. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. So much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now. Oh, we can still have fun for now.
guys, sekarang kita mau pulang dulu. Karena sih tempatnya hanya gini aja. Berhubung saya sudah mengantuk, jadi kita pulang. Sampai di rumah mau tidur sebentar, habis itu nyambung bekerja lagi. Bekerja apa? Pekerjaan ibu rumah tangga. Ada yang tahu nggak guys, ini buah apa?
Guys, pelabuhan Ulele. Kalau kita mau ke Sabang, nyebrangnya dari sini.